Rudarenje na prostorima istočne Srbije počinje 4500 godina pre nove ere. U doba Rimljana, od Majdanpeka preko Rudne Glave do Bora, eksploatišu se bakar, gvožđe i zlato, a evropski istraživači i stručnjaci u 19. i početkom 20. veka potvrđuju postojanje vrednih rudnih rezervi i započinju organizovanu eksploataciju rude bakra u Boru i Majdanpeku. Još daleke 1850. godine u Kneževini Srbiji je postojala ozbiljna stručna inicijativa da se u Majdanpeku izgradi prva topionica bakra. U novije doba prvo geološko istraživanje rude bakra u Boru sprovodi se 1897. godine u oblasti Tilva Roš. Istraživanjima i otkrivanju borskog rudnika doprinose inženjeri Felix Hofman i Franja Šistek i industrijalac Đorđe Vajfert, koji obezbeđuje priliv francuskog kapitala i 1. juna 1904. godine osniva preduzeće Francusko društvo borskih rudnika, koncesija Sveti Đorđe, sa sedištem u Parizu. Zahvaljujući viziji Đorđa Vajferta, čoveka koji je ostavio nemerljiv trag u srpskom bankarstvu i finansijama, industriji i rudarstvu, više od 100 godina na ovim prostorima prevrću se brda u potrazi za bakrom. Iz zahvalnosti Đorđu Vajfertu, utemeljivaču borskog rudnika, Borani su mu podigli spomenik, pa je otac srpske industrije ponovo na mestu na kojem je napisao prve stranice ovdašnje istorije rudarstva. Francuski kapital zadržao se u Boru do Drugog svetskog rata. Do 1951. godine rudnici bakra u Boru nalaze se u državnom vlasništvu. Tokom tog perioda dolazi do velikih ulaganja. U godinama koje slede, rudnici bakra rade punim kapacitetom. Otvaraju se novi rudokopi i flotacije, površinski kop Cerovo i flotacije Bor, Majdanpek i Veliki Krivelj. Grad se razvija, a čitava zemlja gradi, u velikoj meri zahvaljujući zlatu i bakru koji su tekli iz Bora. Kompanija menja organizacionu strukturu 1999. godine i nastavlja da posluje preko mreže nekoliko preduzeća: Rudnici bakra Bor, Rudnici bakra Majdanpek, Topionica i rafinacija i matično preduzeće.